Nanone kandi ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe. Reka tunyarukire mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, aho yamaganye umwanzuro wa AU uvogera ubusugire bw'igihugu yitwaje Ingabire Victoire. Abagize inteko nshinga amategeko imitwe yombi bamaganiye kuri umwanzuro w'inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi AU usaba ku Rwanda rurekura Ingabire Victoire umuhoza ufunzwe kuva muri Kamena 2025. Ubwo bari bamaze kugezwaho raporo no gufata umwanzuro kubikubiye mu mwanzuro 2025/2/2028 RSP wo kuwa 11 Nzeri 2025 w'inteko ya AU uvuga ku Rwanda. N'umwanzuro rero ukubiyemo ingingo zitandukanye. Icyita rusange kikaba ko AU isaba u Rwanda kurekura Ingabire Victoire umuhoza ufunzwe kuva muri Kamena 2025. Uyu mugore wakatiwe n'inkiko mu mwaka wa 2010 akaza guhabwa imbabazi muri 2018 akurikiranyweho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, gutera imvururu, kugirira nabi ubutegetsi buriho n'ibindi. Harimo kandi gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga, gutangaza amakuru y'ibihuha, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugirira nabi ubutegetsi buriho n'icyo kwigaragambya. Depite Mukabunane Christine yanenze inteko ya AU yasabye ku Rwanda guhagarika guhohotera no gufunga binyuranyije n'amategeko abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanyamakuru kugira ngo ubwisanzure bwo gutangaza ibimenyetso bwimakazwe. Mu magambo yiwe yagize ati, bariya abantu ntabwo bazi ko natwe tuzi kuvuga, bumva kutuvugira iyo bavuga ngo abatavuga rumwe n'u Rwanda ngo baraduhohotera. Ese twe tunaniwe kubyivugira? Ntabwo ari abavugizi bacu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda tugize ikibazo ntabwo twavugirwa, nabariya twakwivugira. Ufite ikibazo wakivugira, ntabwo wajya gusaba abanyamahanga ngo babikuvugire. Mukamunani kandi nanone yavuze ko u Rwanda ruramutse rutewe ntabwo abanyaburayi bamenya uvuga rumwe n'ubutegetsi n'utavuga rumwe nabwo, kuko twese duharanira ubusugire bw'igihugu cyacu, kukivuganira no guhashya uwo ari we wese washaka kukigirira nabi. Yavuze ko kandi amashyaka y'abatavuga rumwe na leta aharanira ko u Rwanda rutera imbere ndetse ko abanyamahanga bataboshya ngo barurwanye ngo bemere. Perezida w'umutwe uharanira ubumwe bw'Abanyarwanda na demokarasi UDPR Depite P Nizeyimana yavuze ko umwanzuro w'inteko ya AU ari agasuzuguro gakomeye cyane haba ku Rwanda ndetse no ku Banyafurika muri rusange. Mu magambo yiwe yakomeje agira ati, reka nibutse abo bagize inteko ishinga amategeko y'u Burayi ndetse n'undi uwo ari we wese ko u Rwanda ari igihugu cyigenga, ntabwo tugikolonizwa nabo, bubahe ubusugire. Amahitamo yacu nk'uko natwe twubaha ibyabo, nibubahe amahitamo yacu mu kwihitiramo abayobozi n'amategeko yacu nk'uko natwe twubaha yabo. Muri make twubahane. Depite Nizeyimana P yamaganye inteko ya AU isaba ko Ingabire Victoire ukurikiranwe n'ubutabera yarekurwa. Avuga ko Abanyarwanda bose ari bamwe imbere y'amategeko bishyiriyeho. Mu magambo ye yagize ati, ndabwira inteko ya AU ko yaba njye minisitiri cyangwa generali yakurikiranwa n'amategeko, ni nako buri munyarwanda wese yakurikiranwa. Sinumva impamvu bavuga ngo Ingabire Victoire akwiriye gushyiriraho umwihariko kuko ni umunyarwanda nk'abandi. Yanagarutse ku mvugo z'inteko ya AU zigaragaza ko Ingabire Victoire ari umuyobozi w'ishyaka rya Darifa umurinzi,
ariko yibutsa ko iryo shyaka ritemewe kuko yahamijwe n'inkiko igifungo kirenze amezi 6. Iryo shyaka rikaba ritananditswe. Mu magambo yiwe yagize ati: iby'abazungu ntibabiyobewe, ahubwo babikora bayobya uburari ku nyungu zabo cyangwa ku mikoro cyangwa se ku mukoro mbabarire ku mukoro baba barahaye umuyobozi bita ko ari w'umutwe wa politike ariko atari we. Yitanzeho urugero nk'umuyobozi w'umutwe wa politiki, anyomoza abavuga ko mu Rwanda nta bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo buhari, kuko nta muntu urampagararaho igihe ndi gutanga ibitekerezo. Icyiza ni uko dutanga ibitekerezo mu bwisanzure ariko tutabangamiye uburenganzira bwa bagenzi bacu. Yunganiwe na mugenzi we Depite Tumukunde Aime Marie Ange wahamaganye yivuye inyuma umwanzuro w'inteko ya EU. Yemeza ko ari agahomamunwa hamwe usanga ibihugu byiyita ko bifite demokarasi kurenza ibindi, bihohotera cyane ibiri mu nzira y'iterambere mu buryo bweruye bibihimbira ibyaha mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yavuze ko ibihugu bibikora nkana mu buryo bw'ubukoloni bushya byahisemo, bikabikoresha mu buryo bwo gucecekesha ibihugu bya Afurika bidashaka birimo n'u Rwanda. Mu magambo yiwe yagize ati: biterwa n'ipfunwe n'ikimwaro ibihugu byagize nyuma yo gutererana u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Akaba ibihugu bireba bibangamirwa no gutekana n'ubumwe bw'Abanyarwanda n'izamuka ry'ubukungu bw'igihugu buri munsi, bakarwana no kubikoma mu nkokora. Depite Icyitegetse Veniste yavuze ko u Rwanda atari insina ngufi buri wese aba agomba gucaho ikoma uko yiboneye. Uyu mudepite yavuze ko umwanzuro wafashwe n'Abanyaburayi wakozwe mu bugambi wo kwanduza isura y'u Rwanda no kurwangisha abandi no gutambamira inyungu zarwo ku rwego mpuzamahanga. Mu magambo yiwe nawe yagize ati: ibi byo kurekura Ingabire Victoire ni ibikangisho. Nk'Abanyarwanda ntabwo duteye ubwoba na gato n'ibyo bahora badukangisha. Depite Wibabara Jennifer yibukije abadepite bo muri EU ko burya butakiri ubu. Agaragaza ko Ingabire Victoire afungiye ibyaha yakoze ndetse atari hejuru y'amategeko. Mu magambo yiwe yagize ati: ni agasuzuguro ku nzego zacu, ni umuco wo kudahana, bakomeje kwimika jenoside mbabarire barayirebereye ndetse barayishyigikira. Bumva umuntu waza kuvogera atagomba kuvugwaho. Ibyo bihugu byibutswe ko burya atari buno u Rwanda ruzi guharanira uburenganzira bwarwo. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho n'ubundi tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Mbere yuko rero mbareka ngira ngo tugire icyo tuvuga ku bijyanye n'amavugurura mu byiciro by'amashanyarazi ndetse n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri y'umunsi w'ejo ku ya 15 Nzeri umwaka 2025. Ni inama rero y'abaminisitiri yateranye kwa 15 Nzeri 2025 iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, aho yamenyeshejwe ko harimo gukorwa ivugururwa ry'ibiciro by'amashanyarazi bitigeze bihinduka kuva mu mwaka wa 2020. Nk'imwe mu ngamba zo kwihaza mu bijyanye n'ingufu mu buryo burambye. Mu byaganiriwe rero muri iyi nama y'abaminisitiri harimo kuba abagerwaho n'amashanyarazi mu Rwanda ubu bagera kuri 85% mu gihe bari 2% mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mbere yuko rero tubagezaho iyi nkuru, reka tubanze tubagezeho
N'iyi nkuru yaho senateri Uwizeyimana Evode yagereranyije imyitwarire ya Wazalendo n'iya Leo Mugesera. Numunsi w'ejo aho senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko imvugo n'ibikorwa bya Wazalendo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigamije guhirukana abanyekongo b'abatutsi ntaho zitaniye rero na Dr Leo Mugesera wavuze ko abatutsi bagomba kwicwa bakanyuzwa muri Nyabarongo bajya muri Ethiopia. Senateri Uwizeyimana yabwiye RBA ko imyitwarire y'abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro Wazalendo ryashinzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteye inkeke kuko iri mu rwango yagereranyije n'uwa Dr Leo Mugesera wahamijwe ibyaha bya génocide. D'abord, c'est un message d'hommage au chef de l'État parce qu'il a montré encore une fois sa qualité d'un leader à l'écoute de son peuple. On l'avait vu après Genval, lorsqu'on avait réclamé sa candidature. On l'a vu aujourd'hui, lorsque la population a réclamé le départ du général Gassita. Il a écouté. Et là, nous sommes là pour les rassurer que voilà, les Wazalendo sont au service de la patrie, toujours loyaux au chef de l'État, à son gouvernement et à la nation, comme on l'a été lorsque Ouvira voulait tomber, mais que nous avons tenu bon. Malgré toutes les institutions avaient déserté, nous avons tenu bon et nous avons œuvré au retour de toutes les institutions. On a sécurisé toutes les communautés et donc pour nous, il doit être rassuré que les Wazalendo sont à son côté, aux côtés du peuple, aux côtés de la nation, quels que soient les chantages qu'on pourrait faire sur lui, sur base ethnique, tribale et consorts. Nous pensons que nous devons rester dans cette même lignée-là de fermeté et de précaution par rapport à notre sécurité, parce que nous sommes une nation qui a déjà perdu 13 millions d'âmes à cause de 30 ans d'agressions successives, à un rythme vraiment soutenu de chaque 12 ans, et nous ne pouvons plus prendre des risques. Ça, ce sont les raisons principales qui ont poussé le peuple à dire non au général Gassita. Parce qu'il faut prendre des précautions. Il n'y a aucune nation au monde qui peut subir ce que nous avons déjà subi pendant si longtemps et rester si résilient et si pacifique. Donc, chapeau au chef de l'État, nous sommes toujours derrière lui. Nkuko rero nubundi mumaze kubyiyumvira ni Wazalendo aho bashimiraga Félix Antoine Tshisekedi umuyobozi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni Wazalendo rero nyuma yuko itangaje yuko ishimiye perezida Tshisekedi kuba yarabakijije Gassita wari wimuriwe muri Uvira bakabasha kumwirukanayo bakagenda. Bakomeje kumushimira rero bavuga yuko bakomeje kujya mu gukora neza inshingano yabashinze zo kwinjira mu gisirikare, nko gukora nk'igisirikare n'ubundi gifatikanye n'igisirikare cya FARDC muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo Ekenge we yavuze ko iki gisirikare cyitwara nk'abasirikare ariko ubwabo FARDC yananiwe kugikontrola. Senateri rero Uwizeyimana nawe yabwiye RBA ko iyi myitwarire y'abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Wazalendo ryashinzwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteye inkeke kuko irimo urwango yagereranyije n'urwa Dr Leo Mugesera wahamijwe ibyaha bya génocide. Mu magambo yiwe rero yagize ati niba Wazalendo bagiye muri Uvira bakavuga ngo batanze iminsi 10 ngo abatutsi bose babe basubiye iwabo mu Rwanda, ubwo butumwa butandukaniye he n'ubwa Leo Mugesera wavuze ngo abatutsi ko banyuzwa inzira y'ubusamo basubira muri Abyssinia aho baje baturuka. Wazalendo kandi ni abantu bakizweho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irabatoza ibaha intwaro kandi binyuranyijwe n'itegeko nshinga ryaho mu ngingo y'190 riteganya ko leta ari yonyine igomba kugumana ubwo bubasha. Senateri Uwizeyimana yagereranyaga ibyo Wazalendo yatangaje n'ijambo rya Dr Leo Mugesera wahamijwe ibyaha bya génocide agakatirwa gufungwa burundu yavugiye muri mitingi y'ishyaka MRND yabereye mu Kabaya mu karere ka Ngororero mu 1992. Kuwa 10 Nzeri 2025 abayobozi ba Wazalendo batanze iminsi 10
iminsi 10 ku banyamurenge n'abandi batutsi bo muri teritwari ya Uvira ngo babe bahavuye basubiye iwabo mu Rwanda. Ayo magambo uwo mutwe watangaje ashamikiye ku mvururu zabaye kuva itariki ya 2 Nzeri 2025 aho abarwanyi bawo batangiye imyigaragambyo ikomeye mu miji wa Uvira, bafunga imihanda, bahagarika ibikorwa by'abaturage ndetse abagera kuri 3 bahasiga ubuzima. Ni imvururu rero zari zigamije kwereka leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko Brigadier General Gasita Olivier yahohereje ngo abayobore ibikorwa bya gisirikare ahava kuko abarwanyi b'uwo mutwe batamushakaga. Wazalendo yavuze ko uwo musirikare ari umunyamurenge w'umututsi bityo ko agomba kuhava akajya mu Rwanda, ndetse kubera icyo gitutu n'imvururu Major General Gasita ahunga Uvira. Abayobozi wa Wazalendo bavuze ko kuba General Gasita yaravuye muri Uvira ngo bigomba kuba intangiriro yo kuhava kw'abandi batutsi bose. Kuva mu wa 26 no ku wa 27 Kanama 2025 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ingabo za RDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Wazalendo n'abandi bafatanya bagabye ibitero bikomeye ku baturage bo muri Kadasomwa muri teritwari ya Karehe. Icyo gihe rero AFC 23 yatangaje ko abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi nabo bagabweho igitero gikomeye ku wa 27 Kanama cyica benshi gikomeretsa abandi, ndetse abandi bafata iy'ubuhungiro. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu yandi makuru.